beli intercom tapi ada masalah masa bawa laju, tak dengar. So kalau korang ada isu bawa 12, 13, lepas tu tak dengar intercom, okay, dia bukan 100% salah intercom lah. The main thing is kita kena tahu kita punya helmet condition lah. Kena make sure kita punya padding semua nice, semua padat, okay, tebal. Macam saya punya helmet ni, yelah use, okay. Tapi korang kena make sure lah korang punya padding punya condition, dan juga korang punya sizing Okay, kalau korang kepala size M, janganlah beli helmet yang size XL. Okay, lepas tu pilih helmet semua, pilih yang proper punya helmet. Tak nak helmet yang bising-bising ni, try to avoid open face lah. Kalau korang nak helmet kedap-kedap, confirm I kena cakap straight up full face lah. Full face atau modular. Kalau open face, dia ada bunyi sikit lah. So when it comes to open face pun boleh juga pakai, bukan tak boleh. Tapi sizing kena ngam. So kalau nak more information, korang boleh datang Motor Gear Malaysia. Mereka ada jual helmet-helmet juga belakang sini semua. Mereka akan go through you dengan sizing korang, dengan cara pasang and all that lah. Okay, ciao guys.